Kai kathidulan imkrap parish hakalai tarik unailur arhajar arpulai kalayo kumba shispa san pongut ki khna bapriang komunian beningkong jengki. Kalong kajing keman haduk kata-kata ka parish berok kawe yakini ki khna basyeme kajing priang beningkong jongki ya uji sukres. Lapan mentai ka mas bekho di Reverend Padar Restor Sebastian Malnyang kumuleng dok kongsan hakate gesni. Hakajing don langru Reverend Padar Donbok Doling, Padar Bernard, Padar Julius, Padar Saji, Pat ringat jong blay baki kemi ki kapa jong kini ki khna ki balawan ban senran lang naga benta ka jingkemen ya kani ka sing kerpang jong ki ban priang yau jisu hakasien ka baningkong. Labe, main ke por biala lekla. Tengkui jala dia, kenang buku suat jenum kita ipi. Buku suat jenum kita ipi, unum lare. Takada gospel mentak ni sotenar tahap kong kunum tu yu Petrus, menski play, kong kunum Petrus, syabas. Ni patok hitam jangan nomor uang. Ngadai wei, uang bedai kun jong play. Mentak ni uang kunum Yesus yu Petrus. Uang kunum dan yang balabat kemau. Mada balabat kemau ada price. Dan ya, wong kuno Yesus yu Petrus mentakas ni, dan price na kini bayar ngaru, na bala bercoba, ngan countang 3, 1, 2, 3, umdan, nama ngati yang jebak kena kami, wong kuno, wong get behind me Satan, tinam, yang sekian jangan kuksui, piru nadu mentakas ni happen buat yang ni jong Yesus. So nanti sahabat muslim melong kun jong blay. Come to me, I will make you a queen. Haha, long pun film trek, entah. Christian dance song. I will make you a Ronaldo. I will make you a Messi. Ini sakamen. Ada yang Yesus orang minta kasih, orang itu kusut get behind me Satan. Tenang bapa bilang pada yang Yesus orang kali mungkin dia get behind me Satan. Terkoi. 1, 2, 3. Get behind me, Satan. Ngayon semua tak ketih. Kau nggak sampai senang kita ngomong dah. 1, 2, 3. Get behind me, Satan. Good. Setan semua. Cari itu dengan senang wan yang ini next day lah lihat. Next day masa wan deh. Saya say 1, 2, 3. Get behind me, Satan. Good. Tadi ulat tak keren buang. Ih, tinggi dong. Orang tak baik kali. Masa kawan unik kau.